değerli takipçilerimiz. Şu anda Resulullah Efendimizin huzurundayız. Sizler de salat edin kainatın efendisine. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر الصديق. السلام عليكم يا عمر الفاروق. السلام عليكم يا خليفة رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Rabbi şefaatine nail eyle. Efendimiz'e bizleri komşu eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala sellem. Selam aleyke ya Ömer Faruk. Selamun aleyküm ya Ebu Bekir Sıddık. Selamun aleyküm ya Ömer. Selamun aleyküm ya Ebu Bekir Sıddık. Selamun aleyküm ya Ömer. Selamun aleyküm ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.